Kalumpung yele akai ball kablatip kum ka first MLA Cup Football Tournament Mauti Constituency balapenya de ke NPYF Mauti Constituency kalapoino siya kabakot menta kasengi ka khat south rik jeliw hapedeng ka nongjeri SC persya ya ko SC kabalapenya le akai hamadan nongjeri Riboy district. Hakani kesengi penkut ikni Kalumpung lawan banyak sakilang da usembut Menteri Rangba Kejela umasnyo bahalang dahar kumukong san ha kejingedon ringkat MLA Kamauti ba Charles Marngar kumusembut kongsan. Dr. Celestine Ningdo MLA ko Umsning Constituency uba Gabriel Walang MLA ka Nongston Abilash Baranwal DC ka Riboy ba Joplin Sten President ke NPYF Mauti uba Gorsham Dakar Sketri lembat kiwe. Habab hai pat syakajingya kun final hakini kesengi kabelai kun hapedeng ko SC persya ikanongjeri SC kalalong shisha kabapensyong shit bat kaba itenat ban pen bat day ha ka minute kaba khatdo jong ka kelas step kirang yele akai kanongjeri kilayo ban penki ikajar ningkong wat haduk ka kelamit jong ka tay kajing yele akai kanongjeri kalapen triang bat kamshim la ailat ya ko bakan penki ikajar bat dailing ba ka shikol ha ka kelas step kalapelong ya kanongjeri SC bakan penlim no ya ko SC da shikol la no. Ha ka bakut jong ka Kalumpung la samru iki khusnam sheki kenhun ki bajab ha ka ba kanongjeri SC kum kaladu kalayo ban khori ka song pisa ka basan phawajar tingka harengkat ba ka tropi bat ko SC kum ke kenhun ka bawan baar kalayo ban ra ka song pisa ka balai phawajar tingka bat ka tropi bat la samru iki khusnam shimet. La pensyong kun syusyu akani kesengi da kejingwan shimenta ka kenhun ruai bapau Kejela ka Khmer Creative Society Shillong ka bala pensyong shit ikipat riu 8 football ki pelawan petkai hakani Kalumpung. Bunti bun kijing mang haus samla. Hakiliang bunjat mong ta ka sport sector, hak entrepreneurship sector, hak sport sector, hak business sector, hak hotel industry sector, hak construction sector, bunjat sector. Hanai particularly ka football sector ki khotchi ka foreign country ka football industries. Kamu mensua ke jong banile ka football banile games banyok kelanya ka mek banyok ka exercise ban side ka klan. Kata ada way is one part. Hanai kumong ma Charles mening kirma ga arlang to be greatest player jong ka perthai. Tara ka ba edo ngimong ya ka baki success. Nimrei ban keren yang kebaki success. They are the top players in the world. The most matter is that the passion they wait, they struggle to attain that success. That is the most matter. Kaba yaki bangin pay de kaman hawan nyala day la banong kinong job ki greatest player. Hanay kaba ban perkhat ingi kum kibriu. Kapor kebagi yasha bagi yo ya ketukan nam kum ki best player jog berkhay. Tekabang amut bandong menta kasiru kumju api samla jongi kan mau bah mut mengelak kai menta kasingin kutang katakan nam rem job. Hanai we should have the focus. Ngidai bandong ke fokus, ngidai bandong ke target. Ngidai bandong way keluar juga gari juga district. Dari ngim don ke target ngim jo poin syai do. Ngajong ku maka government dan yakin ki benta. Having a foundation stone project, so easy to lay the foundation stone, but implementation part is very tough. Launching a program is very easy, implementing is very tough. Simple, to fall in love with a beautiful lady is very easy, but to stay in love with her is very tough. Am I right, doctor? Banlong player kebasuk bah hanrai balong star player mendai kebasuk dai ba dai nam dai na takat bukum ta don kam kajing tre sutong nama piyoi na de ki kam ba sarkar ka balai in different sector mendai tang sport ngakwa bani tu ibi ko wero hapo system try malung malana ni shakmat with 38 lakh population more or less ka state ka jongi haninga song sorong ben manaya pi ngin long no
kawai ni gistin hagari India babundu ke artificial turf dengan football. Mrei tangga taru. Ngidang suku tendar proses isanar proses kat kumbolong mentan. Kawai dai ka biggest stadium in the country in sna pa mo khunu ka bako news pa lai po klur. Ngidai ban show sorong. Hanalangi sna kat kan ke stadium kat kan infrastruktur. Lagi yur ki joy tim long ki fighter. Barau kita kinong le noi. Tekat bukum tangan encourage pi.
jing nang kiu jong ka sports hapo ka district ke jongi hage jela ke jongi hibaro koi kumta kumunong mi khmat na sudai bagan sim ye kani ka sinjam rengkat bat NPYF ban penlong ye kani ka football ban run ye kani ka tournament nadu basrang hadu kani ka singi ka jingtmu kalong ban kintiu ki sports club ki badan hapo ka constituency baro koi kas ko komen magani ka snem gi don gumba prap nyo tuli ki sports club ki balawan ban ye shimanta kani ka snem bat nga appeal sa pi baro ba ka snem ga bawan banangwan ngi don gumba shispa asan po tam tuli gi snong ne kermen bagi snem ki banangwan pinangla ban ye shimanta khambun susu bat bangin sanang organize khamba susu laban yi ginon gi jingdona ngi hentai magani ko first MLA kom ndangi kermen ba ka second ka third isanang laban le khamba susu ban penwandur ya ka kamile kai hapo ke konsensi ke jongi dengan khon gawer ye ki samla ki be ye ban lai ye ki jing sneu ki bobonjat in ball field de penlin ye lade ban kilan ye lade ban ye le kai bat ka jing thmuro ka ba ar kalong ban pelai lagi jing sneu ki bobonjat ki khon samla hapo ke konsensi bat ka ni ka dong ka be ye ki jongi ki baro ko we kata ka de ka benta ka ba ar ka jing thmu jong ka ni MLA kop ka jongi tiki lok samla be ye kat ki bedon ha ni ko por ko mlo nganam penslam ndrai khat du e na kaliang ga jonga nga khat nga weri pi nai hon tang kum ba pipi long wat hon tang kat tu ka ba pipi le kai re ka ba don kam yingi kalong bangin tho kham sa jangai na ka future ka jongi ka sarkar ga la pri yingi lang ba chief minister jongi lang ba ke kabinet ke sarkar ke badan mentang UI pangilan ang kiwa ke kami lekai kumta mi syakmat dan sitom mi ladi asyong kani kawai bangin poy syakliar jong kanam lemdang itre sitom minom laban poy nako aban pinkan mau ipi sapang way player uba paunam hakapertay baduta uday Cristiano Ronaldo uday bawan na kalongin ka badok ke kini jong u kadai ta ganong shet jing shet skopor ke jing khublai ke bakerpang ka ni kesni kan le na ka benta ki artli gi team ka ta ga nongri sports and cultural club bat ka umkai sports club ki bla points ka final ha ka ni kesni ke na ka benta jong pi na ai ke jing kurku kurdo mapinyele kai ba ka ni kesni bat ngangai na pedeng jong pi artli gi team ka wei kan yo ban ra ya unam tam lani unam jong ke jingjok banlong ke champion jong ke first MLA kom jong ke Mawati constituency Hadirin kajing ay kublay ya baro ki players iban sele kay matakaski kan sadan ro kajing ay constituency kajing Oh, thank you. All the ladies. All the best. All the best. Mo, bro. Play nicely. ini longjeri Biyong mo. sundur ko wei Pak ni kena push ni. Gunung lek.
Yang ke Jongki. Raka mana? Raka mana? Raka mana? Raka mana?